pag na at itidalan ko halos kinanayon nag-work time Safeway. Lakad-lakad na naman. It's already 6:15. Former RBC, wala na kaming bangko dito sa area namin. Vera Pizza, if you want yummy pizza. Ayan, masarap na imas dito. Pizzaan. This is Osborne. Dito yung area ni Katlang. Maya, nagpabagatan. Para maiba naman. Malingag pa downtown kundi agpa St. Vitalata. It's 6:30. Nagmayat tiya po init. The garden da nga nalawang. Nagtakkalati pine tree niya. Karabasa na. Agpasauta. Imbis nga agpaili, agpasauta. Agpakastuya dito'y park. Ada park dito bago tulay. Dagito balbalay. Iti banger. Simple lang ti balbalay dito yun. Wow, very wow. Opo, na iti garden mon manong. Raised beds, yung mga yan, raised boxes, naka-box lang. Hindi mo kailangan gumastos, tinaunti kawayan nga do, kita araraminan ng garden da nga nagadong kawayan. Maya dati nga kayo, tapuro mo no nga klase nga bunga. Tulay di balasi ajay ice creaman. Oh my god, nagtakkulati kayo mapandi basement damuta tas lagi kayo di balay. Ganyan lang defense dan ya. Madi kailangan bakal nga kakangina jay Philippines ka naghina gid bakal nga pipintas mo ki di ang gate or ano bang tawag dan? Tawag kita bakod na kunada. Ataji Park napagayayaman ti bubeng. That's the bridge. Awan unay matatao dito yung safe mo iti magnamag no? Kasi bridge na yan ay ano ba yan yung Kulos, that's river Churchill Drive I mean Churchill Drive ako pakasjay agpa kanigid. Dito kami naglalaro ito ayam kami for the daycare nati summer tapno syempre nag-enjoy da sa summer nga ro. So Churchill Park top lot damo usag guys nga magmag na. Kanawan ko kuatan Kulos. Idi siguro mga 2014 or 2015 nag work up nag part time nga
ti national elections. Nag-census ka ti balbalay. So nadanong ko dita, liklikod. At dati trail dita, namhana nga dumano nun ta kadayula unay. 6:40 na ng gabi pero naaraw pa ay. Nang baka suruto mo ilada dyan magmag na nga babae nagpaiso. What will I do then? Magmag na dita kagrasa nun ah. Naghimarti angin nan. Oh, kasla kala na pa mo nagala da mortes jay. Kwa taltalong. Oh. Imagine that. Mapana sumulpot dita. Lipat case. Na street na yan. Di areada. Di ubing. Okay. Kurso na dati kulay natin balay. Puro snow ata. Tapos di syempre ilog or kulosa na pababa. Ijing agtubtubogan na gijubing. Nangatumot ngagpa di syempre pa-slide ang pababa. Ay kamayat napadas ko na minsan pero kamama bumak maya magmag na dito yan mapapay ka agad lamok no ko na madili. That's Churchill Drive. Very simple house. Sunset. I'm impressed with the porch or terrace da. Dito natin yung bala. Dito lagi poste na kasi timaya. Kastoy ko may patadar mo tawe ini overlooking di na milatan. Datoya manan along Osborne. Rimwara kon. Mayat pinagmagna. Ore kastalaan ni ako matipaupahan dati duwa. Diyan kamo. Kada pag nag-perform dito ka pilpilan gani That's a theater. Dirty Honey apang kano ag-perform dito yung Osborne. Katta nagado nakapila nga katta. It's 7 o'clock. Rock band ato. Tay din magasa jay Safeway. Napana nag-washroom. Tatag subliya manon. I will buy something. Laon. Kasi na nagdita nga nagnatata. Balimat ko. Because I'm not good in baking, tigatango. Nakita tatay, tart. Taagarami, that is something kunwari. Kati, strawberry kang cream cheese na. Ata ni Miss University Safeway. Datuya ka masitasan. Hindi una yung may dito yun ta. Hindi una agkulkulat ti halaman na yun. Kapuro da amin matayo.
Nag-seafoods kami di Kalman. Where? Seafood City. From Jollibee to Seafood City, nagnag na kami. Yan, maganda yan. Tawid ako, nalpasa nga nagnagnaan. Din mag-asa di store, tagin mata nga tart, tagarami da kay something. Strawberry tart maybe. Tapos dati liliwa na diga. Sardo nga labi. It's 7:20. This is it, pansit. Ang pagawid akon. Ito ya, Morley. It's already 7:20. Nalawag pa yung may isang magna dito. Backlane me.